Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka office jang ka Shillong Municipal Board kala pentip ek jing sngo kandet bat pentip ru bakam dan jing tip halor ka jing temu ka sarkar jila ban pen kan ria no ya ars pa ngut ginong shong di madan hakandailat shakilai tali ki jaka baka sarkar kala dab ban itho ya kani la pentip do executive engineering ka Shillong Municipal Board ya ginong yalam ka seng ginong shong di madan ka balatip kum ka Meghalaya Greater Shillong Progressive Hawkers and Street Vendors Association haga jing khat ekran hadian ka tuga nigenta ka jing tur pat ba menta ka sngi ka arpu artari unai wi yang arjar pusaw da ginong shong di madan hakate ka office rekam habakren shikinong thok khubor ka president ginong di madan ka kong violin pertu kala kam ba ginong di madan ki badan san hajar ngut ki bala itho da ka sarkar ki persha jur ka jing thmu ka sarkar ban pun kan ria ya kita ki ars pa ngut kumta kini ginong di madan ki bala litur puk sha office ka municipal ki lakam ba kat kum ka jing ekran baru executive engineer ulaong ba umte bay ya kata ka jing thmu ban pun kan ria ya ki na katika jaka hakatika arpu saw tarik ka ban sawan Loyo, polis ni betul ya.
Passion ni Apa sama? Kakam Ngin keren saya gini kalajang. di jong lajong. Ngin ya yala hala ka jaka la jong yala jaga bajai Jai jai wadi ho wadi buntin naya penuit yano yano Sobha yala ka dukan la jong la ka kam la jong Sobha ni plakat ada wi ai no ni dan problem iru em Naya ti ni song song Nai song te san nai don smith. bawan iu kajing keren jong bapol galong tang hagal er ba ilat dim Jod Dia Isia Leno nakaliang ka municipal ru ka bapli kami yo jing tip ay Kamdan sang jing tip gata ay, ho. ma kata datang ka jing temu jong pol chalenden ban pun kelumar jing mut yang ay pi te mlelei re yale song dukan no bat kata kan ku saw tari ka song garaya pi da pi kwa ban song rum mlelei tang ba umwan hero usumut usu penting ma yale no Sobha ki plakat rokhai sawan ai no ang ni nayara Da pielai tu to jengi ba di ba khan namar ba kadai ka ba Ya prana ya lai jam Kamdan kanu kanu kata ka kajing tip order cakaliang jog municipal banweng ya kinong di madan ako daila hadu pansran kana kaliang jog bakhan ru iong hinamar ba bakhan marway ru umla banrai namar ba kani kadai kadon da ka TBC namar hadu onda larai da ka TBC datang katahi ka kabala ban le ya ka bahatam na ka bantajongi dan kaliang upol ka jinsya umday kan bankran bakla gumtu day namar ba Bani ka siyang nga ka TBC, upol tip siya ba, kinong di madan kilarong nga ka ka TBC. Dan ray menta ipol idang keren tlia, keren lalang na ba keren big. Namar ba kum kajing yung ijong nga, wong namar ba kinong di madan kimat siyang nga po, syuki jong u, maun wan di madan. Kamilay ya kata, lada iwan, ngini pen kamlang rom lilay re. Ngini Kerja ya pi municipal kamdan jing tip. Ka municipal kamdan jing tiba ye sepang kata ka jing penkenria geng kata ka jing wan jong bapol makikikindin menta na markim om tip ya kata ka jing wan ban ong arku saw tari kim tip na maru polay la syukran lemler na mar arku saw gari ka hapson de andre umom tip syo ya kasi ublay na kasi pa ya upol tip syo mara syukran lalong na bajler umpetso ya ka kolendar la syu batay kelumar Jadi gindo ke bayu jing tip ang man penhap mau penhap siap kopi bidai. Kata lada jia ba uwan hi upolan ngin saphat ya hang tu ba pedang surak. Umat blok ya kakali. Umat dap situ. Tang ha jaka jongi ngim mamsya. Ma Tanangut kon ke hun pi ke bala itu. ye ke kan hun jongi ki bala itu ada ka sarkarem intasan hajar duna. Di Batam nak kata apa? Ki Batam ngimtip. Ya kata ngimtip ra namar gi bala dan ke bala register hibat kaseng lapoy kisan hajar. Mentah. Kaduna kendian. Kebangilag man hagani day katra tarik jong nu panay baladem. Kadai ga las userman uday desio teng teng tebra. Pat jukat hero yang icisin ruem. Isu kumbu isu perkat maroi. Pat jukat ini. Isu penmi hal Tang bahan day nakaliang kipaj baba pli kibelahang tu men-step kit kau damit kiting namar unra kumno unkendria kumno dawat hapa municipal ru ngilaya kerencai menta kita ki harus pangut ke municipal kamtip ngikeli menta pi yo nakaliang ka namar upol uang namar baka itu ka municipal kita ki harus pangut andrai ke municipal kau ngingimti kata ka harus pangut harai laban day ki bahaying ki kendan jong pol ya kata orang tip ya kata tang badang kalian ke sorkar kampat itu hero ya kita ki harus bangun tempat tip re ngimam super ya kata ke jingkwa jong iban ban syong madan bangin syong cuki mangi ha jaka jong ide imlile re tang bakatu barokat tang ke jingkren jong i namar ba kumna kaliang jong piru lada umkren gumturo long pimla ban di ban tit daga long tang katahi ka we teng nakaliang jong i te marngi kumbangi la krensai menta badi bakhan ba kamdan problem ruem namar pakanu kanu kajing namar kinong di madan menta kitib bahaya kaan namar kaan kinong di madan namar hadukan menta namar kaserbi kadang sakut kalaisen ngimpat yo upol kajing sya umpat dai ban kren big namar umpat la airo ban weng tang iwe sembo umpat la ban weng de nakata kadang Kinong di madan jongi ki badan hang ne mdai banting, mdai ban smith, mdai ban treatment sim. Kidai ban syania yangi ki badai kita TBC membar karai ka syong hangi.
hang nu ka jakaru ka babiang tam nak benta jong pi dei kamut katang ngin sajin mangi haka TBC tang kata gawe ya leksyong lala kadukan lajong bat nai perkhat re umat keren kat ba umon lada ukuran gumnu MP wat rid mensem re shani ayangi ba namar bangi dei kita ki TBC mambar mar kanu babahar ka basneu ngirai haka TBC tang